Kinkari bakit mo? Kaya't ko't bumakna Tayadot sa nikwana Ngamitan ta agda ka Ang gustek no disik na Swerte akon kuna Takanayon na kapabaru Ngamiti kali kagungku Sikat imbak nangku Bisong pabibig mo Arak iti arif ko Diayak nga impay mo Balitok apuro Alikod akinabak na No isot kasukat mo Ragsakit na sarap ko Bitasidong mo Talikod akinabak na pinanawa mo dito yung microphone mo. No isot kasukat mo Nakikitutak ka niya ma. Ragsakit na sarap ko Ditasideng Okay, dagi dito tumapay apang-apang ablaw. Tapno maibusan. Kita haam ka na bunto ng tamanan. Apa pagbegarik kumat. And hello ading ko Michelle. Ang kuna na to yan. Ano ka? Thank you, Manong. And ading, good morning to Ate Merla. Guys, kumanda, di tatangkan balong. Wala, father and son, kaarupa, pang asila. Agyaman ako na nanikab sa Martillo. Unfortunately, kinantami lang ang puti English na di Facebook. But kami nga kapisado mo kanta until live. O tahami nga apong practice. Pero mapalimig kanta yung English anytime. Dito talaga original version na. Later on, into no third part, iti program, we will do that. English version na. Apa ya? Ano ito, manong pagikan tayo man, DJ, Makas-asawa ako, kuha na ni Jordan ni Jordan Navarro. Kasanot na kansunan, tatataka mo, mic stand ko dito. Favorite na ka nung kuna naman. Nagpuko-puko dito eh. Nakiktot ka man na din na oras, Jordan. Siguro ka pa yun pa na. Abay, bigla ko si Brag. Nagiglang na sinakan na ka. At ini, Italiyo man, dito ay headset ay puko-puko man nun. Puko na panuno na dito eh. Nih, awanan. Kadawad lagan tegod ode. Ano pa nagkata? Jesus, dyan nagkapon na. Baka di unag. Dyan po na. Ala, kailangan mo di pedal. Maday. Kasal to, isulot mo, partakam. Kastan, hamo gargarunan. Yan, the best. Yan. Damper, kailangan mo di damper. Haanan. Kaya mo, asigan tayo mo talaga. Dito balong. Kaya tabiru ka man. I-request na ito na yun. Baka naman di mapagustong ka, gumura dito. Gumura ka ba di sumbrot dito? Yan na. Amay ka man balong tayo ka man dito. May Dayo man eh. Wow. Ano tipis mo ditan?
Gimana? Kita Basta oh. Sige dito nga Rod. Lagyan mo tayo makasigan po isa ka po. Dito kagurkurak dito yung tabiglang kumanta. Hindi mga ano para na-prepare nga Hello sonata. FDD, Atlas at Kuryente. Tanda kayo, talagan mo. Sir Emil Castillo. Ayan. Thank you very much, Kapsat Emil, for always tuning in and for always commenting on our Facebook wall, Rod. Ano naman din Kim? Tay? Ato? May saan. Teka. No may baro ket makas asawaan mga sawaak ti anak ti manalon ta isut magustuhan no agarado akmet agarado kam adwa tengat rabi agriing kami kami numay saat abaro ket makasasawaan mga sawaak ti anak ti mangalap ta isut magustuhan no agkamel akmet agkamel kam aduan tengat marabi agriing kami akin kinamel kami lumay saak abaro ket makasasawaan mga sawaak ti anak ti doktora ta isut magustuhan no agtudok akmet agtudok kam aduan tengat rabi agriing kami agtintinudok kami numay saat abaro ket makasasawaan mga sawaak ti anak ti cowboy ta isut magustuhan no agsakay akmet agsakay kam aduan tengat rabi agriing kami agsinsin nakay kami no may saat abaro ket makasasawaan mga sawaak ti anak ti Bold Star ta isut magustuhan no aglabos akmet aglabos kam aduan tengat rabi agriing kami aglinlin nabos kami no may saat abaro ket makasasawaan mga sawaak ti anak ti sorbitero ta isut magustuhan no agdilpat akmet agdilpat kam aduan tengat rabi agriing kami agdindinilpat kami Iso mo lang gaya mga kaya mo kansyonan ta kaya mo ti tininil pa. Moment na nakinig ko. Thank you very much, Si Jordan. Jordan. Iti request mo nga tinilpatan tamo. Apo.
Amok launay nga ito tinapaisin mo dito nga sonata. Ayan. Kat ito rito tagbasa dagiti pangablaaw kan kid daw. Naimbag nga tayo dito 97.7 Sweet Radio Santiago City Incorporated. Sir June, NJM. Inyan. Pizza. Ti signal dito Lasam Cagayan. Pakiman tayo positibo. Sir, tayo nagablaaw. Number lang, thank you. 0975 number lang. Thank you very much kunan. Lasam Cagayan. Kami nagad tayo. Kadapay di Taiwan. Agor kami may sa dati agor uni nga la pa. Wang garod. Kuko nag niko. Dito duatan. Manong kablahok man dagiti taga barangay Loria ang hadanan. Tamok paborito dati programa yo. Wow. Lalo dagiti pamilya Ricardo. Agyamarak manong request ko man dataya. Iribok. Reribok. Apay tanda nakapabok nga ta dagiti ticket. Tariribok. Ta iribok ta dagiti ticket na. Oh. Kuya, pabatay nga po family Pigornia dito po sa Santa Maria Tiague. Isabela, palagi po kami nakatutok sa programa nyo. It's me, Mariles. Wow. Pigornia, salamat po. Paikan tayo man, Jem. Margarita. Margarita? Ada? Mano, Jay Margarita para kin Helen makadangdang tagsalak ano. Wow. Oh my God. Are we going to do that? Ada wala kayong sarbina tayo. May kitangin na ata. Mati, narigat. Masyadong malayo yung keyboard. Ito na next time apo tayo gareglo kita di mabaliming nga kantaan. One. For the meantime, umigop kami pa iti kape. Talaga mo tapong Agiti Kaya po dapat pakablaw kan request na text ka lang 0977 Yes. 369 1552. Tawanan ti basa akon. Agasin mo kapakantihan at danto pa itamdama madudata kita kat alabi man na po dito yung kundaway tapos na i-plug may iti upcoming show with the FDD. We have our concert for a cause apo dito Yun. Angelina Vizcara Cultural Center in Tano, February 11. It's entitled Samiweng Tibiyagkan Ayat. It's a joint project apo iti BEC or Basic Eclectical What's BEC? Community of San Sebastian and the Barangay Council of San Sebastian. Apo tapno makapag raise the fund for the completion of our Our Lady of Lourdes Chapel. Kitang managed chapel. Dajay tapno malpasan kat mabaling nga pagimungan na datang basit nga simbahan dita San Sebastian. Nagtakal nga ta. Naglawa. Yan, it's chapel. So nga suportahan nyo kumapo. Kaya kumakumatang ti ticket kada kiti pagkatangan nga ta nga bus station. Awan pa yapo di designated nga pagkatangan ti tickets ken dagiti apo biyahe. taga Ramon suportahan nyo apo dito nga project iti BEC ti San Sebastian. Ayan, kat tapno ito no si kayo tumata da proyekto na ay kat sumuporta kami mata. One. Dito kat may isang devotion ti FDD apo, kuman-kansyon kami ti libre, basta no kasta nga klase, fundraising. Adati papanan na. Ayan, tadi lang apo kakanta kami dito iti 7 inches kasi mabalik kayo met agkanta apo dito medyo formal nga songs nga. Sa taga di pinalkang kasi. Formal na yan formal ti pa nakaluto na. Ngaman ko kahit ti pinalkang nga talaga sipot pa iti apo nagtrabaho tapong lukatan. Tapos aji diguna. Mati. Apa yang ngata? Tagor ka. Ana. Maka-gwanta ka na gito'y mangpili ka man ti sunata nga kansyonan tabalong. Para iti mauding ka nga sunata iti second part. Talaga nga nagbiti oras na katugtugaw talaang. Natay lang tagaroon. As requested, dito may isang sonata apo. Nga isagot mi kadag iti lalaki nga manarimaan ita tangag lablaba. Ano niya man tapubranda. Manarimaan nagluluto. Naging inaw. Magkupkupin. Sinupay iti lalaki. Ano pa iti trabaho tam? Aglampaso. Aglampaso. Nagiti agsulsulsi. Kadag iti butaw nga sapsapin. Nga tatatang ditawan. Uso pa itagi dito tagi ala kesa mo sa ibiling mo kano pa sila nga pisang aga tari maano mo kaya ano si kang tatang ti makasango aga si katimang trabaho mo nga patutunan ni bago mo tani bago mo busy nga makibara-barahat ta karuba kamoy si istorbon ngaro dahil si nato nga para kanyayo.
Taraki pukis mo, nagtarti takder mo, nagdakel tamasels mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng day talangam, patitirong apandakarisyan. Nunag na kanti kaadwan, talyawen datapus turan. Kaadwan, kabagpai, arapa abdakat rabiin. Day tamat, jo abagim, kaay ayuda apermin. Ngemanian, kakitut ni, tilaing mo anang pili. Sinarat mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Ang labang kenang kupin, agaw awir kapay ti upin. Agpantya kenang sagad, agpisok kenang ding-ding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sampinanaman. At tapay tay nagsamal na matinga ikalaysan. Arit na paikat na dalisan, inalampay aninang. Anya tata, tirupam nakasarak sunod na bakna. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agplantyaken at sagat, agpisok ang ding-ding. Daytat na ganap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuya, entabagin pa'y tiyag palengke. Abugas, tinanganan, kedad sibuk ti basmasetas. At damit tay makibarbartek ka, ngintelaat nga agtaray ka. At daytan, itudo, tasalapay kumabasada. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agplantyaken at sagat, agpisoken at ding-ding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agplantyaken at sagat, agpisoken at ding-ding. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Tatangarot ka rubay, iti most requested song pa nga may isa nga, dahil tuya. Pito, pulgada. Pumanpanaw kato'y balay, pasaray parbangon kan asumambay. Ari kutong ang agpat-pat na gagulay, sanong sumangpan ka lapsan ng bay. Agligatan, ikasa
gasa. Amok na bayag na kun nga isuksuka. Alawen bakit di ka naglibak na umakang tibasit atrak. Maalam pa'y ket din tiyag pagkaan. Mapangkan jay 7 inches. Taak tula kakatragsak. Kukwa yung tipat patnat. Isut kayat mo ang mapasama. Mapangkan jay 7 inches. Nuisut kap-kap na kan. Hanapalin na ito'y rignat. Kaysa met luk-luk kwena. Ganti nagdakkel apalimed mo. Di ko nang ngata kenjak amo. Siya ti mabain idi kanito anadama ko. Ngemas ka na itiagin diri amo. Nagrigaten di kasasaad. Ngem ako nagnuhisot gasat. Amok na bayag na kun ay suksukan. Alawen bakit di ka naglibak na umakang tibasit atrak. Maalam pa'y ket din tiyag pagkaan. Mapan kan jay 7 inches. Taat tula kakatragsak. Isut kayat mo ang mapasama. Mapan kan jay 7 inches. Nuisut kap-kap na kan. Hanabalen da ito'y rignat. Kaysa met luk-luk kwena. Inches. Nuisut kap-kap na kan. Hanapalin na ito'y rignat. Kaysa met luk-luk kwena. Dahil tawar tapo, iti umunakan may kadwa paset ay nga Ana? agor ka kaumot ti technician dito yan. Ngaro nagsupliti for the kedua po kalapasan ti sumbag mamano nga pala. Sweet. Apay nagliday katatang. Kasa daw, tumawuran di baka mo di abroad, ang pay pundaryaw. Ti ko nam tatang, dandani kami umakariti baro.